Više od 100% povećan je broj napada na novinare, a 3/4 nasilja nad novinarima ostaje nekažnjeno. To su podaci Udruženja BiH Novinari. U oba entiteta imamo različite oblike ograničavanja prava na slobodu izražavanja. U Republici Srpskoj je to sad kriminalizacija klevete i to je zaista jedan postupak koji zaslužuje svaku osudu i zaslužuje reakciju visokog predstavnika. Dakle, stavljanje van snage dijelova Krivičnog zakonika Republike Srpske u kojem se nalazi kriminalizovana kleveta, ali u Federaciji mi imamo negativne trendove i usvajanje zakona koji ne idu u prilog ni medijskim slobodama, niti pravu na slobodu izražavanja. Podvučeno je da stigmatizacija novinara koji vrše politički lideri, nasilje putem društvenih mreža i fizički napadi koji se događaju ne mogu biti odlika demokratskih društava. Ima veoma mnogo izvještaja i izvjestilaca koji daju preporuke. Dakle, sada znamo što treba otprilike uraditi. Treba samo pronaći političku volju da se omogući bezbjednost novinara dok obavljaju svoj veoma važan posao. Ako normaliziramo napade na novinare i ako ne sankcionišemo pritisak, a kamoli fizički napad ili prijetnju na novinara, onda mi gubimo bitku o kojoj sam malo prije govorio. Možda ombudsman samo za novinare i za medije koji će samo se time baviti i štititi. Možda je to jedan od praksi. Na regionalnoj konferenciji o slobodi medija, pristupu informacijama i bezbjednosti novinara ukazano je također i na važnost regulacije i transparentnosti medijskog vlasništva.